Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublaya phi baro kini kiloki khubor bam takasni. Hadian ka jingjurep jong Deputy Chief Minister jong ka jala ba prestun dan song ya ka surok arling haranikor kabalong 100 kilometer tam kabala penkala sya ka surok shilin kabala penyat da ka NHIDCL bala pentre da ka dahar company ka FKGGP Southwest Kasil District haka jingyalam jong presiden ba Kines John El Nonglan menta kasngi jong ka South Trek unok pra ajar pulai haba ajikran hakilat pathai kubor ha orchestra kam jong ka seng ula pha ya ka jing ai kublay Deputy Chief Minister ba presiden ten song kumju ru ya local MLA ka Ranikor ba Piers Marwen ya Deputy Commissioner jong ka Southwest Kasil District ba tilingwa kibla her jurep ya ka tai ka surong kumbar syupakan mau ba ka FKGGP Southwest Kasil District tang hau benai beladap haka arpui tarik kelahir banyak kendo UDC naka bentakan ni kasurok banyakran halor ka cimpen kala naka surok arden syaka surok shilin detat akalai potrik no pra Deputy CM lahir jurip no yakani kasurong kumta ka sengkala kentu yu Deputy Chief Minister ba presiden song ba mendai ban syukular kai kumbala pa wakilat patai kubor men hakalai potring Henry udai ban pen orlong yakani kasurong bahkan long kumbala adap tre ya kasurok arlei tada kajing kular kam orlong kaseng kanihat takawe kalenti ka pakating e tina kalian juga seng kumangila krensyai nadu hagapor ke pangi kenduk waru bisi ba lada kani ke surok kanu orlong hadir bu minister wa keluar na kalian juga seng idom chong thaju ban ai da kapi ai yan kebar na kalian jung bisi wa ai por yangi bangin pechwa hadir bang kata ke joint inspection kamangiliyo ila bakilat patai kubor ba Deputy Chief Minister ba minister in charge jong ka tanah piludi ulahiar ban peji ban jingo itu surok ka ba nakaliang jungi kaseng la shim issue ye ke jengrit ban pentre itu surok ba 100 kilometer tam naduk na jingking bor basing haduk ha lat ali goreng tilu yo ile jongi khmat bor la sakhi ban wa air ka jing pan benal ba ki lat patai kubor ban yo I ba ka tugas surok dola lap la jongi khmat ba ka kalong shisha ka ba habau pe la trei tang da ka intermediate road ban haga nega por na kalian jongi kum ka seng ni suban ai kublai yo minister in charge jong ka tanah piludi ba prestun ten song obala kular ban le na ka banta ka tuga surok ka ba na kalian jongi ngi angno ban haga tuga singi suban ai kublai yo local MLA jong ka Ranikor constituency UDC jong ka distrik ke jongi hak balia don lang ki naklian jong CE jong ka tanah piludi ban ki he jong ka NHIDCL iba kila yo ile jong khmat naklian jong ka joint inspection hatu report te naklian jong seng isoban ai kublai shibun na kabanta minister hag mau sim khia ga nika isu kam kimat ki jura ki bag nakliang nga seng la ship bat nakliang nga seng inom shom klik tiru hag biya day bat kan isu ngin yai budin nang ni syakmat haduk bag nika surat kanda urlong ban ngida kermen scam ban nakliang jong Deputy Chief Minister unom kanom long tang ban sukren ki la patai kubor han re ngida yo iru ki kam ngi kermen bana kalian juga seng inom syong thai han re ngini ai budin hadu ba kana urlong kenega kam te kumbang yo jing tip lang ba katrat piludi bana kalian jong ka sorkar nadu sunem khandai spa nyu pulai kila dep siu ya kalang compensation habia de kenega jaka ka ba long sispa phun ndri phut chadirong basa phut chapo tingi kermen ma kanam long gajing ban pentri ini surok nomor kajaka la ada don lupa